aliwo mwami yankobye enkuwa isimu lino so tuli kujja kuva gano nga ni kadi otukobere kiri kusimbye munda munuma ino lyene tidi oba kabiji oba maadi gano mangi naganumya munda munuma ekintu nga kirikwenda kwekyanga leka kituleke ebiri kuluma leka tusaba Katonda bikoleka tumalisa interview eno bambi ekintu kimutambula muno mundu oba maadi so omwami yatuwaire akasimu eisimu lino zakugulira isimu na isimu lya kumuyamba ajja kwogeranga niwe akusindikira n'akasente ku mobile money akajja okuyambanku era yatukobye nti ogabanga akasente kawairewo oba akamere namba ali kujja kujikuwa mubenga omubipinga nga kuku yakuterako kwa kasete kakuyambe kubwida ndabi omwami oyo aba munsi ya UK Why media why media your best YouTube channel why media mulungi ali kwa why media bambi atutuse awo mukere salima omulwaire ene kilo ekitategereke kabambi engeye tujire nga tubalaga yazimbe idondo yazimbe enda tujire waka bambi tutumwagaine eyo au tusewaka batukobera ati ajire mu ka center kugula kuidagala so kye tukoze olobwire kuba tulina engendo ningi tujye twamwagane no mu center yajire okugula kubukerenda bambi ababereka batukobera ati olumbe na kudondo bero mulumaino so nokutamira kwano kumbali tumugemye abo mukubo yambi batumuletaire de no kwa yawa yako kunaye de ntweyongereko ku mami bikuluma ida kuona tutusa wakaba akati zitojire mukadwaliro kufuna kuidagala lede Embera kasoka tukuleke beiretya Embera beire awe etyo maze wichinga oluleire bunuma endanga engeswikirira omudondo gweitwisa gwe yatisa gona amabwa ebigere zimbuluike nakoba leka abantu wale kuwale mukakiriniki wale mfune kuko obukerenda mbona obana bigere bino binaterera kuku so kolo twakulekera ku kwa kamere family yona nene kabatambuza kwa kamera kanale kakolo koli nakulekera nakasente akasente nafuna kwa makerenda na amira kwa yanti amakerenda ga beyi aba kabala nsinda kula ko tusukali buti akawunga na nwakubuji buti akamere nalyaku ewiki singa namba n'ekitundu kuba tuli bangi so butisana mumbere no ekizibwe kyemere wakachikali kitya kwaza ni family ajibana nganene obwe tafu bomere buli butya wakawo era bukali bubi no kubanga emerere kali kwera akasana ko kikyemere efire Embera kali terera okay so kasoko gule ku budagala buno sene de twakuwa enda okubyo tetanso okwida kwentanda kiraga nti eri kwenga kiri kujja kwatika Embera muna teriterera ndibona omudondo nga gwe yatisa gukoza amabwa enda yonka etumbeire omubiri gona gwidwira amaadi nzimbe ebigere kale vainoma olwokugera niwe onasemba yokuba eyo twala gwena kuyo nobweta family bwe yalimu eriyo omwami ali eyo munsida akuliya mikwano jange jibe imoti mujidi abantu bange babeyo bambe bangemera kuku mu buzibu bwo kuyamba abantu nga imwe era nkwetere bandali muno na n'omutiere emere ono sabuni bampaire nkuwe ali kujja kuyamba kuku okozanga ku bintu kana kawongo oli kujja kunwanga buje kabaka nokumbali kairo tayabika nokoboti kayininze na yabulwire ekintu kyo yanziza mwebale kupakasa kale we mutweire Katonda abeirizeewo bali kubulire bali kubona bana kwa kuno mutiere okubona mulungi nkweta mutiere kira 10
nakwetayo kunakawunga kiro 5 omuti gwa sabuni omuti ere gumulungi neyanziza mwebale kupakasa mwebale ino mwebalire irala bana mutako owayembere kali kuterera era nkalumizibwa nkalumizibwa nkayenda obuyambi aye mwebale ino mwebalire irala mwebale obuyambi etaaga obuyambi kale eriyo omwami eyampere ku buyambi buno yakobye ati ali kwenda kubona engeri yanakuyambangamu naddala kukuwaako obwidanda byobutono ye atali bulungi ino haye bambi emboozi yo yamugemako so na yakoba ati nikwenda mbe nga ndogeraku n'omukyalo oyo naga nti mu omuntu wabulira emmere azza eddagala ly'amakerenda onayogeraku naye otya yakoba ati kamugulira isimu omutwalire n'isimu lino so aliwo omwami yankobye enkuwa isimu lino so tuli kujja kufa gano nga ni kadi otukobere kikusimbye munda munuma ino lyene tidi oba kabiji oba maadi gano mangi naganumya munda munuma ekintu nga kirikwenda kwekyanga leka kituleke ebiri kuluma leka tusaba Katonda bikoleka tumalisa interview eno bambi ekintu kimutambula muno munda oba maadi so omwami yatuwaire akasimu eisimu lino jakugulira isimu n'isimu lijja kumuyamba ajja kwogeranga niiwe akusindikirenga n'akasente ku mobile money akajja okuyambanku era yatukobye nti ogabanga akasente kawairewo oba akamere namba ali kujja kugikuwa mubenga omubipinganga kuku yakuteraku ku akasente kakuyambe okubwidandabi omwami oyo aba munsi ya UK United Kingdom nasobola okukyeta ekyo aye neyanziza webale kupakasa baba webale ino webalire irala eno ni kyaja eno ni receipt ya isimu tibakoba ati aba bali bawibe eja kugulire eno receipt yiyo ya isimu lina yaka eno ni box yalyo neyanziza licha inifuyira isimu lino munange bulungi cross picture gama isimu elyo mali charger ina isimu so mami oyine namba y'isimu yo bairo kolesanga kuko bakobambo teri mu mainago ndine namba y'isimu lyembeire nzira namba y'isimu eryetya eri 074 7 8 7 eri mu maina gani aga mobile money oli wayinda okweza akasente eri mu maina ga mama nina ntambisida so oli waweleza sente ku mobile money ereeta amaina ga nantambisida ereeta amaina ga nantambisida ni mama nzaala namba giremu eri 074 7 8 7 okay so tukusaba aishe muliro namba yeda kutandika okugitamu owulire so okutandika oba nido omwami tudda kujimuwa namba tuli kujja kugitaako baida kutandika okukubira ku omwami oyo n'abantu abandi kuba ifa tukulaga ensi yona n'abantu abandi baida kutandika okubira ku alina obuyambi nga asobola okwogera niige obwo ndi kwenda kukwegobako nkugemaireku kayinje namba abandi bwe ndi kukwetolaku ndi kuwensi nti ayenda okumuyamba butisai nasobola okugema naye asobola ogamagana naye ngiye kayintambuleko kwa wandi yasoka webaze akuwaire ebintu ebyo neyanziza webale ino webalire irala webale kupakasa Katonda akwirizeewo ekisinga bulungi webale ino webale na kupakasa kuba buti ndija kulya kwa kamere nja kunwa ku buugi n'esimu nfunye ndija kutandika kati abantu baja kunkubiranga buli alina buyambi nga nsindikiraku nga nfunaku obuyambi nkayenda era embeera kaliterera bulungi ayenda amakerenda aye neyanziza era ndina musanufu ino lyene mwebale nenda nti woba ofuna ku buyambi nenda wankoberako mba tienda sente do tienda amereyo
aye nze buli wofuna ku buyambi nje nategeeza abantu abandi nti munaife yetwatandika naye bali kujanga bamugemera kwera Butyembere lyeti mba ojaso ontegeeza ko tya eri yampere ku akasente nagula akamere eri yampere ku akasente akaidagalo kitegeera yani watali kufuna buyambi era sena akayinsobola okwira nakati bana munaife twata ku namba yera mu musulye temuli kumugwa n'omugaso lwaki nendo okubawuliza ayeri yabandi kayimba tandika okufuna sente bakati nze kayibaneera bira mbatiri kwenda sente do nze mbako kuno bwange obutono Katonda bwampa nze buli bwemba yamba Katonda zena ngabira mu byange ebindi so ayi nenda nategeera nti eri yakoze ki munange eri obuyambi byafunye eri omukyala yena yamba ali luyirwa buwaye eyo baje bamutwalira emitwalo 500 nze naje namugwira ebintu bya mitwalo 500 nero namuga n'emitwalo 100 asatukaasi namuwemere namugabiki wabaga abandi abansaba namba ebajayo bamuga mitwalo 50 ki kasi ayiwere kunkubira ku isimu kunebaza bantu balida bankubira muna no ole mwene yena wa namba nekati tuli ne yankati muna owomukyala tugireyo tumuwere mitwalo 5 atandike business emuyambe kuku ayi ni mwene were kunebaza so ife kyatubenda kunecho kunebaza iza kyenkwenda ku mami olibona bino ebintu tamu sente eningi neno olibona tutamu sente okutuukireza kyompa ezira kyompa waire bwido nti obaka kebe ka bwido tejolye kwai nenda kukuyamba buyambe bambi oterero yambe family yo nja kwenda kubana kamere kabeire kaweirewo aye nayo gaire kuido nakuba nti ayo idinga mwana wa mama obondiko bamuganda wange nto idinga kamere kavwa wawo ati nti kaweire gaye tidi ati muganda wange era muyako bati ate era Katonda aja kukugabirira era idokoloti nga kabiri bakwidukire bakoze eki bakuleteire ido lyene twayogeireku aye banange Katonda mulungi Yazid awangale baba wange abandi tibanenda baba wange Katonda akusasulemu ekisinga bulungi akwongere emikisa wenobe bulungi eri abavunana lwaki namba abantu abo babi ayenze nkwenda kubaza ndi kuwulirira mwe mirembe ino amina so akawunga kakano ndiligeda kuyambako okunwa buji omutyere guguno mami ndeso omutyere mulungi nze wengulira omuntu ngulira mami so kwide webaze tuli agabako omutyere guno le tweyanziza mwebale ino mwebalire irala tusimye akamere mwebale ino mwebalire irala muganda wange saa eno obukerenda yatandika okumiraku kale tusimye saye tusaba bwongera obuyambi tukakola kituketaga saa eno yasuze bubinkere namutwala ku kiliniki ye batwaga ino okufuna kuki obwidanda binga suze bubi aye tusimye bena byemukoze Katonda ayongera okugaziya enfuna byeimwe byemugema kubidenga bwide twabasabira obuwangazi sabira Yazid Katonda ayongera okumugabirira ayongera okujja n'omutima ogwo mu maiso agaziye enfuna amwongere n'omwoyo ogwo gusigale ngera gukaja bwa mu maiso tusimye ino akamere ni muganda wange akale inimbeere mutera ku mwisi mulyangeze na katyo kati akange kafwa kabuza neti gwaka kakola kati abutusaye nana mwenda ngo okumufuna aida mufunanga saye naize kuki kumpewo buyambyo w'ekikumyo w'ebibiri simye ino nze ndi musanufu bana zena nambugaine masanu mwebale ino mwebalire irala akamere kabeka wawo kenabawa akamere kabaire kawawo era kweya weyo ntyo wofuna kwebifene twalya ku ebiduma tutyo twayo kyako ebiwengere tutyo musoga kweta kwebuguya nga twebuguya tutyo aye kati byenda lero bijja kukola ki kusuwa kire ikumye do mutyere musobola okulyamu kire ikumye do musobola okulyamu ewiki mumbere yekinako ekiro ikumye tusobola okulyamu ewiki kuba buti ebyenda twabinaza tulya mu lunaku lulala tutyo kale mami yenda kuna musaleka amalize bino ndi ku TV ense eri kumbona yona ojja kutula musako kale mami nebyo ife tugolo irowo ife mami one namba yange
ngaje kuwa wajimpa so ifo tugoloire nenza kutuusa bintu bino mangu tulikweyongerayo tulikweyongerayo so bambi Embera teweri Salima tumubwaineku tutumwagaine waka tujire waka nga azirayo batwa ati ajire mu idwaliro ati endaka byeri kuzimba so tumwagaine eno mungira atenga tuzirabisa bitugireku twakyamira ku wano mungira wano oli kubala mu bigogogogo wano mu bigogo ebyo omuntu akale katukolera awo interview nze ndi flexible wona ndi mwana wa kyalo wawona kiwera awo ezire ebyo mbu mami nekyo so nze mbabwaineku kane yongereyo deni mali njowe ife bisidomikado bambi namba ya Salima neyo Salima bamuwaira isimu wali muganda wifali mu United Kingdom yamugira isimu era namba ya mobile money naye ya Salima eri mumena ga mama we mwene yali n'obuzibu n'endaga muntu yalemererwa okufuna line ye kubaza ndaga muntu bulungi ebisala bibawandikisanga mu ndaga muntu obuleli bwalinga bumusumbuwa so azira ndaga muntu bulungi kadi mama ene yamuyamba okufuna line ya isimu so wobo muweza kasente nako kasente namba eri maina gani eri maina ga mama ani nina ntambisida okay nantambisida namba isimu eri okubambi eya Salima osana okumukubirako wamubuuza ku byobulwaire bwe musalo kuuza muti Yazid nze bana abantu bazirayo bichi osalo okumukubira kuti Salima tukubwene ku YY media Embera erietya bichi wayonga n'okumuyamba kuku ayinga akanamba kakano akasimu kakano kumuterako wakasete ku mobile money direct Salima ndakwida okumuluta kuwabula ndakwida ku luvainuma abayenda buti mugabagana yebambe ku isimu ndi Yazid Yolisigira kanji enkole ku byenkola kufano ngolo wife busede mu bikado mami kale balamwisa kale mbedeza birungi Salima